Piwak healthcare for so free. Omuna akofa 3p garlic mixture abedwaso mesro pebi pa we mana ye fichi korea na ha wo menstrual disorder mesro wo hia bi pa wa asthma tete wa stroke anwodro ya de ene wo ediesie obi won so ene o nta anwonso kora obi so de ene meet bia na wodwonso wo hia bi wa wafo ayekese abroso wo so stress ache wo no wo hia 3p garlic mixture 100% garlic extract and I'm penning for the afra natural plant juice why ne shronko abenya bi no amemene o kan shi Kofi Sam and a Kens work ubenya bi afi pharmacies herbal any license chemical shop nyina no wo so per 3p garlic mixture ya Piwak for e dia bedwa so obetumi afre o 0248 928 824 and 0201 000 021 me so mananya wo da dro ya wo di bedu djuma na enema enkoye ema wo abusia kai se wo hia me a obefre me anoche wa ba ajwa sewa ena ya fofida enso still no abedwam said ye no na na de ma wa ho se petria lie se mi de katria lie sana kwasinsia atena se bedwam so ne enko ba bia